авф ибни молик яке аз саҳобаи паямбармон мега ҷанги табук буд. ман омам мега пеши ҳазрат дар хона як чармӣ буд, ирам имом бухорӣ меорад. мега вақте пеш даромам гуфт авф то 6 чиз агар ба вуқӯъ напайвандад қиёмат намешавад. ҳамин 6 чиз гуфт мешавад, баъд қиёмат мешавад. мега гуфтам ҳазрат гӯш дорам, ин 6 чиз чияй? гуфт якум марги ман. то ман аз дунё нагзарам қиёмат қоим намешавад. зеро бародарои азиз, тамоми саҳобаи паямбар гумоншон ҳамин буд ки ин ҳазрат ҳамин хел маҳбубай дар худо ки худо ҷониро намегирад. бар ҳамин ҳамон ояте ки иннака майитун ва иннаҳум майитун, э муҳаммад бидон ки ту ҳам мемрӣ, асҳоб там ҳама гирдуванот там ҳама дунёро пак руд мегин. ягона зоте ки боқӣ мемона и аллоҳ ҳаст. ба ғайри аллоҳ ҳаматон аз дунё мерӣ. аммо ояти куллу ман алайҳа фон ва ябқа ваҷҳу раббика зулҷалоли вал икром. бин ягона зоте ки мемона аллоҳай, ҳама дигар мегзарад. гуфт якум нишонае ки мисол гӯем то қиёмат, то ҳамин нишона нашавад қиёмат намешавад, ин аст марги ман. гуфт ман бояд аз дунё гузарам. дуюм гуфт авф бидон ки то агар ҳамин байтулмақдис, то ҳамин ҷое ки ҳозирина яҳудиҳову фаластиниҳо, ҳамон ҷое ки паямбармон аз уҷа мероҷ рафт, хоб ҳамон масҷид агар то фатҳ нашавад, то мусалмонҳо ҳамонро агар мақсад нагиранд, қиёмат намешавад. ҳазрати умар дар давраи хилофаташ байтулмақдиса фатҳ кард, гирифт, дар дасти мусалмонҳо таслимш кард. сеюм чӣ гуфт паямбар? гуфт сеюм гуфт чизе ки меояд. авф гуфт ин чи аст? ин гуфт марги ногаҳонӣ бисёр мешавад. марги ногаҳонӣ бинёяд зиёд мешавад. вале шумо агар тахмин карда бошед, маргҳои ногаҳонӣ бисёре. касоне буд ки ҳозир буд саҳар нест, ҳозир буд инҷа мехеза меравад, ё ягон дарда, ягон садама, ягон чизеда мубтало мешавад. гуфт дардҳои ё маргҳои ногаҳонӣ зиёд мешавад. дигар чизе ки авф гуфт меояд. баъд мега аз он чорум чӣ гуфт? гуфт то агар домани уммати манро вабо нагира, агар анами тоун нагира, қиёмат намешавад. ҳазрат ҳатто омадани вабора, бародари азиз, дар ҳадиси бухорӣ пешгӯиша кардагие. вале ҳазрати оишаи модармон як ҳадис дора аз паямбармон ки паямбар гуфтааст ки ду чиз уммати мара мақсад кам мекунанд, нобуд мекунанд. гуфтанд чи аст? гуфт ҳазрат, гуфтанд аттаъну ва тоун. гуфтанд тоунша фаҳмидем, яъне вабора фаҳмидем, лекин таънш чие? гуфт алқатл, куштор бисёр мешавад. куштор дар байни уммати ман бениҳоят зиёд мешавад. уммати мара кам мекардаги яке тоунай, яке қатл. панҷум бародарои азиз чизере ки ҳазрати авф да гуфт ки то наёяд қиёмат намешавад, гуфт байни умматҳои ман фитна бисёр мешавад. ки мо дар давраҳои алакай баъди ҳазрат гузаштанд, фитнаҳо байни мусалмонҳо оғоз шудагӣ буд. давраи ҳазрати усмон дабин, ҳазрати усмонро кӣ ба қатл расонид? ай дасти мусалмонҳо кушта шуданд. баъди ҳазрати усмон медонем чӣ қадар мусибати калон шид. давраҳое ки ҳазрати алӣ мақсад 4 сол, 4.5 сол ҳамагӣ хилофат кард. лекин дар ҳамин 4.5 сол хилофаташ мин ҷанги ҷамал дошт. вақте ҳазрати оишаи модармон омаду нафарҳое ки усмонро нобуд карданд, қотилои усмонро талаб карданд, ҳаминҷа мақсад байни ҳазрати оиша ва байни ҳазрати алӣ, хоб инҳоро як талотум андохтанд, ҷангшон андохтанд, 10,000 мусалмон кушта шид. 10,000 мусалмон
5000 از طرف حضرت علی، 5000 از طرف مادرمون عایشه. اینا جنگ جمل میگفتن، در تاریخ مشهوره. بعد این با حضرت معاویه آمد نکردن. این بود جنگ صفین. بدون این در اینجا 70,000 مسلمان کشته شد. 70,000 مسلمان کشته شد. خلاص هم خیلی نبردهای بین مسلمان ها برادر عزیز آمده مثال تا امروزها را همین نافهمی ها و همین مقصد ساده هستند. حضرت گفت اینم گفت یکی از نشانه های آمدن قیامت هم یکی تا فتنه در بین امتتون نشود قیامت قایم نمیشد. بعد ششمش حضرت گفتن که شما مثال با رومیا صلح میبندین لیکن رومی ها با شما مقصد خیانت میکنن که بسیاری از صاحبای حدیث میگن اولی این مسئلهش رخ دادگی نیست. خلاص برادر عزیز مقصد ما از همین بیماری بود. خدای مهربان ما امروز شکر میکنیم که در همین تاجیکستان عزیز ما و شما این درد نیست. شکر میکنیم و دایم دعا هم کنیم که خدای مهربان هیچگاه مقصد این وارد این ملک ما و مملکت ما هم نشود. دیگر مملکت های هم که مبتلا دعا کنیم که خدای مهربان این درد ای بالای همین مردم دور کنه. یک آسودگی و خوبی. البته در کدام دولتی که می درد باشه برادرها او حتما تاثیرش در ما در دسترخوان ما حتما هست. برای همین علل خصوص بچه‌هایی که مثال در روسیه هستند شما با زنگشون میزنین خیش تباراتون هسته بگین که بچه می همون چیزی که قانون و قاعده که در همون هست رعایت کنی. زیرا اگر به شرط در تقدیرت این من شنیدم که چند بچه ها گذاشتن در روسیه. خب خداوند رحمتشون کنه. ما وقتی میشنویم در حقشون دعا میکنیم خدا رحمتشون کنه. با حتی در اینترنت ها دیدیم که بچه‌هایی که امکانیت دارن با کمکشون کسن مقصد یاردم ها کردستن بردستن دادستن. خدای مهربان او برادرای ما را هم با غیرتشون زیاد کنه و الله با مقصد اونها زیبی همین خدا همه را داده است. بین علاکه معلوم است که همه را به حکمت نداده است که این روزهای سخته با دستی مثال هزارها همو برادرای خچانه میگیرن. این کار باید دوام تیان ولی بچه ها را گفتن در کار که همین مسئله را جدی ببینن. خب مایلش اگر خدای مهربان روز شبود کرده باشد بگذار اول سبب ها را همشه یعنی اسباب ها را استفاده بره. همون نقاب میگن نقاب کن دسته بشو دسته کرانتینه ای خانت نبرو چیزی میگن رعایت کن. اگر اجل که اگر برای الله در کار باشی همون طرح میآورد لیکن بعد احتیاط ها اگر به شرطی که رعایت ها اگر بگذاریم انشاءالله این حالت در برادر از همون درجه ای که گفت پیامبر شهادت میبرین انشاءالله ما این درجه رو میبریم. یکی اگر نکردیم برادرو ما همین درجه محروم میشیم. همین چیز خیلی مهمه. امروز فقط در تاجیکستان ما دعا کن در کار که خدای مهربان همین درد که نیست همین درد نیارد. الله مهربان همیشه ملک ما را همیشه مردم ما را در پناه رحمت اسمتش نگاه داره. برادرای غریبی ما نه تنها در روسیه هستند برای چند روزه از امریکا زنگ میزنن از دولت‌های قزاقستان زنگ میزنن. خلاص همین تمام شهرها زنگ میزنن همش به یک حاجی بابا ده من دعا کنیم که خلاص همین خیلی مشکلات هم طریق حال که ما از اونها دا با آگاه ترین دعا میکنیم در حق همشون که خدای مهربان حفظشون کنه و خدای مهربان مشکلات ها را بالای سرشون دور کنه و با خدای مهربان روزای خوب و روزای نیک با نصیبشون گردونه و با صحت و سلامت نزد پدر و مادرشون و وطنشون و خانواده‌شون در رسانه و خاندان حاجی بابا در خدای مهربان فیض و برکاتشون نازل کنه. ای حاجی بابا را خدای مهربان دوام عمرشان نیک کنه خیرش کنه و الله مهربان همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهش بداره و فرزندکاشان برادر ما افسرها را هم اهل دوستا و همسایه‌ای که جمع شدین خدا همه شما در پناه رحمت اسمتش نگهبان باشد. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب. عوف ابن مالک یکی از صحابه پیامبرمون
میگه جنگی تبوک بود.